Muyumbe wa Kibwezi West mkwe kaunti ya Makueni Mwengi Mutuse niwakulya mbai ya mukamba itongoew'e ni ndongoi ya kyama kya Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ilike silikalini ya kati ile tongoew'e ni President Dr. William Ruto kwa kila ukuweta nzia imwe ya kuikithya Akamba nimakwata maendeeo Mutuse aineenena kyathini kimwe kya umya kanisani wa AIC Kora wodini ya chuso Mwingi North ingi ni waisi kana ena mwikiyo President Ruto niwe ukasinda ingi usakuwa nini wa ngili ile na miongo ili na muonza ndeto ila ivuthiiwe vanene ni Muyumbe wa Mwingi North Paul Nzengu aiweta kana akenya onthe tamena aki ya kuthukumwa kwa uyananu lina musangi ni mwasyokethya na ili vote onenia kyathini Muyumbe wa Kibwezi kya uthiloni wasua na ula ithoketu ya rambini wa mukunia maleve musumbe William Ruto kwa kila ukuweta kana kasa kuwa ingi usakuwa nini twendete wangilile miongo ile na muonza Raila, former Prime Minister, Uhuru wa Kenyatta, Commander-in-Chief of the Defense Forces. Ungambie majeshi yote intelligence briefing Kalonzo, former Vice President, a Minister 21. Kila mundu wa mdeo na chief ulo na ibana support ya rais. Hiyo wakati wende. Na Ruto anajiuka ku ona kati kundu kwa haya ndani mundu aike kivyo. Na si akunwa eko yanza azinda. You know how in there. Hello. Wana mundu lo kwetu watati wende mundu lo kazinda no. Wana mtaka kwetu watati mundu lo kekata kazinda. Mundu ngana kwa kulienza na you know how in there. Akeka baby nanga kwa na kanisa no mukweta kwako sayuni wakuli ndongo ya kyama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka aikithekana ni watho kuma emu amba na serikali ya kati ya ndani yote na hii ili tuleleta kana tuleleta imo wala mundu zinu ni wambai upe ya ndumamba amwe wala mundu zinu ni wambai watatu imo ego amazema ni mugula nene ndiye ya kuzenga zone nondo kaimbacha kwa kaini Afrika lawanza kwa Kalonzo Musyoka miaka Kalonzo ya silikalini moya silikalini ni ndeto sevuthi somono ni Muyumbe wa Kisioki kya Mwingi ayulu engineer Paul Nzengu wa wete imuzi ya ndongoi serikalini iita siwetete kana serikali iita ya ene yenda wenda shareholders shares za float wa 2026 yuba katika na mwanya na kuna mwita ku itongoeswe wepo dhenge ya mpaka 2026 wa shares za bingo ndo yuwe zi confusion uliota ni Muzumbe andwano ano kumenda 2027 na makora na okay that what ya share baadhi wa kuma nondo ningesha mingi izia na mwanzo lakini ndapo ya makora zgo Mheshimiwa Mwingi North nomwe Otaunze ngoni waongela kana tongoi makisiokita maiti na wandongo ya kyama kya Wiper Stephen Kalonzo na vala ukuweta tama kuwatia mwoloto wake onethe na wakwenda ya kuikalanga likoni uvinzani kila umaka mungu ni wana ndani mwadele yako na wakakuwa dia wanzangu wetu wakande kuna tunaenda ndeleze California na umeameke ya mema kali Mheshimiwa Kalonzo ni kiongozi wetu namba tekika wetu ili tumunengeza naye ili tuyazikali make yuko manga atumiji amwe muzikali ndio tutenda ili amina kwa zetu zile ndio zetu kenda wala makapati yana maleo kwa nini ndio kama position olo ile nondo ndio ndo tunafanya kwa atia komando wetu ndio tunafanya ndio bieni Mheshimiwa Kalonzo itu ndio tongo zile kwa bipartisan talks na katika hii bipartisan ilwa mbunge kwa na tumange mbele yetu kwetu account ya Mwingi ni ukulula uende kuimba ya mukamba matongoeswe ni ndongoi ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo mavikie kuikithya kana ni matho kuma memu amba na serikali ya kati guripota vlingi wa mauvo kuma Mwingi ayulu kaunti na ketui neli na musangi